Fice ukuthi umngane wami emotweni yabo ngoba isikhanda phansi wangasho lutho. Okay, like ngitshela ukuthi ngesikhathi sengibona lo guy lo TikTok ngitshela ukuthi mhlawumbe uyangithanda ngempela lo guy lo inqondo yami nje bengitshela kanjalo lapha ngitshela lo guy uyangithanda ngempela usizowathola umngane wami wakhona ukuthi emtshele ngami umngane wami angithole yabo like ngajabula ngenhliziyo futhi wangakhombisa ngiyajabula ngisathi ngisabatshela lokhu guy wathi hawu ngilehle sengikhathele wena kade ngase ngincenga ngilandelela wara wachaza impilo zakhe kwase njengamanje introduce ngama wami hayi njengoba ngichazeka la video yana ngathi mina ngomfonela yabo nasenhlaphi ukuthi izinhlaphi ufuna ungisa kubo yabo into kanjalo. Hayi ke guys umfana wayilanda nginyoka ke wazoyibeka nje la emathangeni like ayikhiphanga ubeke nje kubhaka isikhwameni lesa wayibeka emathangeni ami. Yes lapho guys inyoka okay iyo like yahamba ebusweni bami bafethu yabo like ehamba ebusweni bami ayihambanga like ukuthi ngithintile like kanje yabo yanginuka lapho ngesikhathi ngithi mina nginendlozi mina noNkulunkulu yabo ilapho khona ngibonile ukuthi uNkulunkulu nginaye guys yabo nendlozi nginalo kasi ngiyenza ngena ama-prod guys mina ama-prod mina bese ngingenile yabo bese kudala ngangena ama-prod mina nginyangeni isaqala ama-prod ngangena nje ngaphuma ngena 4 days angiprivate angenzile ukuthi angeni kabili enyangeni ama-period. Yo guys esikhathi yo ihamba like ihamba umzimba uyashaka yabo angazi ngisho kwenza angazi ngisho kwenza ngasikhathi. Okay ngathandaza yabo ngaphakathi ngithandaza ngaphakathi guys kuningi ngithandaza ukuthi amandlozi ngabiza yonke into like ngashona nje ngishonile kodwa futhi ngiyaphila like inhliziyo ishovalo ngiyabona ukuthi njengamanje namhlanje ngizofa. Yes ngizofa ngathandaza ngathi amandlozi ngabiza yonke into ngabiza just ngabiza yonke into guys ngabiza yonke into lapha. Okay inyoka yaphoxana yangena like yangena kanje yangena esikhwameni abuyele emumva esikhwameni ana ubuza ukuthi hayi wena wenzani ngawe ngathi mina angazi wathi shona usikwenzani ngawe ngathi mina angazi but nami usikwenzani ngawe wathi usikwenzani yathalatha wena wasikwenzani ngawe ngathi mina angazi wasondela guys abangamakhe like bangipintshela kanje ekhoneni. Yes lapho uthando umile guys uhleli like uhleli yabo uhleli kasho lutho uyayinayo nayo ikhanda lapho ngiyabona ukuthi sengishonile guys ngiyabona ukuthi sengishonile. Ngiyabona ukuthi sengishonile bathi lapho ngenzani. Okay ngiqhubeka ngathandaza ubhuti athi hey phumela sifebe ngiyithi ngimoshela isikhathi. Okay like ngiyafuna ukuphuma angazi ukuphuma kanjani ubhuti mangikakile bathi wasilumula athi namuntu ngalana athi manje zomnyaka kanjani athi yeka lento lesifebe lento ihani lento leni bese vele into asimandeni vele manje ziyagula into zesimandeni ziyagula. Okay sayi la uyagula nami ngishiyeni bangishiya bafethu like ngaqhubeka ngahlala ufike like enqondo busuhambile yabo ngahlala guys ngahlala mhlawumbe phela 30 minutes ngihleli lapha ngahlala like abengavuma ukuthi ngenze lutho ngenze. Yes guys understand mina nani guys nithi ngiyadlala bafethu bekuthi nithi mhlawumbe nginamanga thina abanye guys sinenkinga engafani yabo mina inkinga zami ziningi ngiyazazi sinenkinga eningi and ezinye ngiyiposti mina la ngiposta lokho nalokho and bisho ukuthi ngathiwa ngiposta konke ngathi mina ngiyaqula ngempela ngekhanda bafethu sinenkinga engafani and thina abanye social media iyona into esenza sibe right yabo iyona into esixazululayo njengamanje mina nje kakhulukazi yabo uningi guys wezempilweni yami ngiyacela Nkosi bekuthi nithi ngiyahlanga nisho nikusho like emasayidini ningakusho ukuthi ngiyahlanga like mina mhlawumbe yena ndlela engichaza ngayo ukuze ikhombise ukuthi mhlawumbe nginamanga. Yes ngiyavuma ezinye isikhathi ngivele ngingaqamba manje yabo futhi akaze ngaqamba amanga ngenyembezi lami mina akaze ngaqamba amanga ngoshembe angidlali ngoshembe bese guys. Okay guys angidlali ngicela guys bekuthi nithi ngiyahlanga nikusholole ningashole eduze kwami because mina i-social media iyona into engilaphayo yabo osibame bahlala ekhaya angidlali nabo abantu engakwazi ukuthi ngikhulume nabo angidlali nabo so nje bengisuke ngiyidlala social media ngizophosta like abantu bezongibonisa like and guys okunye kungiphatha kabi okunye kungikhubayo thanda yafona ke
uyafona namhlanje ekuseni uthi ngicela udilithe leya video besidlala thina besikuthusa besingidlayisha. Ngiyabuza ukuthi mina Thando ngingidlalisa kanjani ngenyoka khona sekuthiwa nakho sengiyadlala ngidlala kanjani ngenyoka like guys ungakhona ukuthi udlalise umuntu ngenyoka like ngiyayibuzela nje mhlawumbe iyadlala ngenyoka. Hayi bo bafethu ngiyayibhamu hayi guys yabona bekuthi kuyenzeka ngiyashona uma kwenzakalani angisena ndaba vele sengishilo ukuthi kwenzakaleni and vele angisena ndaba ngizothuma kancane la social media la TikTok kakhulu mhlawumbe bekusangimina mhlawumbe ngizongena kodwa